Siz özünüzü Sotsfond'un okul borborunun başçısını dediniz mi? Yok, şöyle işteyim, spesyalistim. Spesyalist ha? Yemi janağı kartan kişiler men öğrenlik dep 6 ayda bir yol gelip duruş gerek mi? Banktan требованиясы да, ал банктан алып атпайсың пенсия. Банктардын требованиясы ошондой. Азыр эми биз ошону 6 айда бир убара кылбайлы деп 1 жылга которуп атат. Күздөн баштап. Eğer jana biz siz menен айтышпадык mı misal üçün adam ölse, pensioner ölse ЗАГС каттоодон өткөрөт. Регистрационная служба ГРС, ЗАГСка карайт го, ЗАГС ошояга карайт го. Алар деген маалыматты сразу беришпейт да. Aja kartan kişi temsilip anан 6 ayda bir yol geliyoruz gerek eкен de. Çok kızık, anam kimмен süйлөшсө болот бул жөнүндө, саламатсызбы? Siz bir çoğun beklet. Ne oldu? Yok mu pensiyadagi kişi ulan 6 ayda bir yol gelip beni öylelektim dep turuş gerek eken de. Osonday da mıyızamынан. Bunu ben tanımadım. Eğer teşekkür atkan pensioner bolsaçı. Kelet, antıgeme. Al niye alıp geliyor? Onu sap kelet. Nasıl kamyon geliyor? İşenim tap kelet, işenim kat. Ya bak şunu birden kırılmaz yani. Bu yaptığın usulü. Bir jaktagı çiniminin jok bolup ketсе анан ала бериш керек bu pensiya. Çok enteresan. Çünkü ne de koydu ya ZAGS var dedik be. ZAGS degen var da. Zakşıdan hazır işlemeyip mi göre? Albayıp da. Anda özüngörgө штраф салбайсыңар o jana çaldı varagı. Albat berbeyip mi? Yani söz çal 6 ayda bir yol men ölgөн jokmун деп kelip turuş gerek eкен de. Mıyzam oşonday. Mıyzam oşonday emne alabız? Sokem mıyzamlar şundu вообще-то. Ne? Geçiriz. Bilmem ben bunu Facebook'a çıkarım. Men sizge bir söz aytayın. Men 400 so'm. Mıyzamanan bari politik bolsun. Men aytkan söz to'g'ri emasmi? Bu geçagala chiqqan mıyzam ilgari. Voy men dep hareket bolsun, biroq siz o'zingiz to'g'ri tushunsangiz. Men bilaman. Kartan kishi qantip 6 ayda bir yol men o'lekdim dep kelib turish kerak. Эми мындайда, жанагы сиз айткан туура. Жана ЗАГС деген бериш керек отчет. Биз сиз болбойт, бербей атпайбы? Adam mamleketlik organ da. 1 жылда бербей атат. Yo, adam mamleketlik organ da. Анан 2-3 ай макул берсин. 2-3 айлап алып кетет да пенсияны. Mamleketlik iki organ bir-бириңерге штраф салбайсыңар. Бар эми, штраф салган эме жок да. Биз сала албайбыз, кимге салабыз? Мен январдан бери албайм, болгону менен 20 сайын 1000 сом чыгарган да мага пенсияга. Ал келип катын бакырып атат. Мен аны тиги китеп сатып деле акча таап алам. Ölmeyince... 100 сом менен пенсияга чыктыңыз бу? Вообще талкансаң түшөсүз. 400 сом менен пенсияга чыккан мен. Качан чыктыңыз эле? 4 жыл болуп калды, анан көй отуруп. Ошо мен мектепте мугалим болчумун да илгери. Анан кийин мен баарын таштап алып каттамага өтүп кеткем. Мен жаназак деген ушакчы болом менчи. Анан не? Мен сизге азыр жомокту айтып берейин. Мына мен налогту постоянно төлөйсүң, айла жок. Ишке барасың да. Ошого кошуп кой деп канча жолу жаздымбы? Misal üçün biz bayağı Texas Motor'dan ötkündü, bizim sağlıklı Texas Motor'a koşup koygandı ilgili, ezinizde. Barasın Texas Motor'a ötesin, aylık sağlıklı tölesin, canın tınç. İmtiyerden barıp töleyin desem, anınız olsa tetiki Toğlok Motor ve Moskovski'nin gezilişinde bir de transport barbayın. Temsile ayak karış gerek, en bolğan 100 soğanı tölep koysan öyle. Bırak, bana jakında ayttı, koşup durdu ayttı koy. Men Pervomayskiy men çıkkam ilgari. Hemen janında tegi. Aşağıda men Skype toplayım. Hazır oşakka köçüp ketdi. Janagıların janında da. Men zalkar uşakçı ekenini bileziңер, he? Bu söz kedet. Keçirip koyuңuz. Burası men